ihdinasy. Salah sih ro. Ihdinasy. Ihdinasy. Agak betul ro. Ihdinasyiratal mustaqim. Puang jallokan lalat tama kantor polisi. Jadi purana matu mas sempaja letika ke polisi. Mai alena melowi. Jallokan lalat tama kantor. Ihdinasyiratal mustaqim. Pakanja ke lalu batita. Ihdinasy so. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa taqulu lahu yero sampajatta puri pego awal waktu itu, maka dia sampajatta habizakallahu kama habizatani tanna podo na jagai ko pungal taala pada Tuhan batimu jagai ka adan sampajatta. Kemudian yaitu sinare ko angkat mas sampajang asampajang tanyana waktu norma sampajang apalagi nare ko siaga ni waktu yero nonre laba ka biasa nare ko apa buting kita biasa laba di sampajang dua napi yang ngerang biasa makoro di iya mani ngerang maka dia pada nasa sampajang loro pura mani mangaribi lah itu masa sampajang loro na mangaribi mani ngerang ya masa sampajang mangaribi ni olo napa masa sampajang asara napa masa sampajang loro lipasi jamu mana nih ya narek ko angka sampajang nasa nabita tanyana wattuna pegau ya tanyana wattuna bettona laba ni wattuna mendre iro sampajata tapi mapattan nih ya mapattan iro sampajata dena na cahaya ya nah apa nare kolettu ni kuna sero lailappi sampajana lailappi pada nare ko angka cari-cari ni pakai lailappi maparo dene pakai lebih ya nenapa wa yudrabu wajhu sahibiha nenapa litapokan rupanna yurupa sampajang itu nari ko angka tahu na capak-capak waktu na sampajangnya. Oleh karena itulah idi mana ki hadir idi mana nge koi pambulan waktu luar biasa dan itu berimplikasi kepada kehidupan kita mega to maka kewe na sabana capak-capak waktu na sampajangnya toliero capane waktu na rumah sampahnya capane waktu na gangkana angkana irampe ilalanna salah satu riwayat waktu na napasuru angka sidi makundrai mate gangkana ipasuru ira waktu na napasuru sila surna waktu na mate ro tak danai agana sana ya tak danai agana ya sana kue ya rantai-rantai na ya tak danai ero rantai-rantai ero kue ya rantai-rantai tak danai gangkana pura lamma to matewi lesu ke bolana napa dengerang tega ni rantai-rantaiku napa dengar kadai waktu na upasuru nairo sila surakuro gangkana nakai ero kuburu ero apa yang terjadi udah gagak mabolo di kuburu gangkana na tutup memang nasabade le perengi mabolo mana ero kuburu ero nandre api lesunyo kubolana nata-natane kanjai kuro kadaya kasih selesur kuye aga mana dosana sila lawana pure lemma nata pamangu kuburuna kadai indokna itu sila sormuna pas sempaja sah tapi ye panas sempajang nari kumacawe lepa watuna
Ipana sempaja mengeribi macawe pisah. Ipana sempaja ngasara macawe pi mengeribi. Jadi to dicapa waktu norma sempaja. Yerbana saya wisaro waktu na tu makoro. Nih, makke deni roi ina tu pasabarna tu. Ina tu. Na capa sempaja. Jamaah dimuliakan Allah. Yang kedua, tajagaiwi ada nari kutuma sempaja. Pentilak ada ya. Tajagaiwi ada tak. Yesangnya ada apakah lebih tak ditujuan sempajang ni? Jauh tanya ki, tanya mana ki ya? Narik ko angka to mak baju kosak mas sempajang asa ke sempajang na? Asa ka? Asa. Selama de nata tongkang urang namun ring. Ya, kama karo. Biasa tarik mas sempajang ta tongkang ero ojunna. Ta tongka wajah junna. Sisana mas sempajang tapi angka celenga kuro, angka celenga kuro mundri, tak tongkangi, narik ko angka tu mak baju kosa, sedapat mungkin yero mundri ro malampe-lampe nono, malampe-lampe nono. Kenapa saya sampaikan ini? Biasa kejadian, ya, biasa kejadian. Jadi tabe di mana ke hadir, narik ko angka tu mak baju kosa, yero mundri ro, tapakan jaki mundri, ajak nama ponco. Aja nama ponco. Asa tu sampaja tak sah. Cuma tak jaga lantai, tak jaga biro, tak jaga. Ya. Idi makun raye, utane ki di makun raye. Narik komelo kilo botinge, sembara ke wajah juta pakai. Sembara kan? Ada sembara pokoknya lagi kutu, tak gatung. Sembara ke makaro. Makin ada. Makin ada na sembara wajah jun dari kalau ke botingnya. Ba melo ki maga. Melo ki magaya. Ilo belo-belo. Ya, melo ki belo-belo. Tidak apa-apa, silakan. Silakan belo-belo. Maka dia Nabi ta innallaha jamil yuhibbul jamal. Majab pupungan Allah taala cantik, napoji anu cantik. Ya, silakan. Ya. Tapi narik komelo ki mas sempajang aja to na sembara pakai kita pakai. Tapi pilih toi. Ya, tak pakai ro. Aja na sembara pakai tak pakai. Ka biasa maka de makun raye. Ka de to na pita. Mundi lalamui. Mundi lalamui nasang. Maka tu kalau lumelo kalau botingi kadi taruh nih sembarang kamu di dalam mui. Dia nak para tu. Pokoknya luar dalam makan zaman. Luar dalam makan zaman. Pak kutir dari ketemu saja. Luar dalam tapakan je kimana ngero. Magi meloki mangolo ko bunga latal. Angkat tu Habib Aledrus napudang ngero. Maka dia pakai tak boleh. Siapa tahu angka paket tak boleh depan angka tak pakai masa panjang. Kira-kira angka paket tak boleh tak depan angka tak pakai masa panjang. Angka kan? Angka. Tak pakai masa panjang yang paket tak. Iku mabalolah dei. Aja mau tahu pakai lo masih ji. Oh kena boleh tak? Yang penting pura tak pakai masa panjang. Magi. Itu paket tak nasabah ini pun itu akan menjadi saksi nanti hari kiamat. Apalagi narik angka paket tetangga tuh, narik angka paket tetangga tuh telunggas di tangga tuh kebonata bahaya itu, makin bahaya. Nonre macam bujing. Biasa kata si lalu nama paket apa makalalen nasadi. Makin aku, makin canda-canda paket aku. Angka jingok tuh paket tak. Angka jingok tu hati-hati ki. Jadi narik angka pakai tak gatung naliwan ni telung asa ala ya sesama saja. Sesama saja. Siapa tahu purna cubujing. Apalagi narik angka pakai tak salium bola, mak beni, bahaya itu. Narik angka cara-cara sesata aku salium bola, bahaya itu narik ko di tapatami ko ni. Magai
wedding nage sajing nari kota pakai biasa tama paddi arona tawe tama paddi watakalena tama kalana sading magi pura nage sajing makanya cara-cara eta sasata nari kuani tapatame namode na marako patame ya ele pinapa tapasu pemang mage wedding jadi pakata ero nage sajing tanggatung ikula lampola talungas ni tanggatung nonro macam ujing ranjata ke bolata talungas sodena ke tondo matindro nonro jing itu matindro tu tanrita sana tanrita dinirita makanya dari ketomelo matindro alaki pasering tabampayro tomelo tonro matindro ibampai nah napa makadaki subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar magai isur mendairo anu deni rita biasa ki matindo tanda-tandakan biasa nari ko angkat matindo tanda-tandakan lai tanda kujing itu angkat jing aku tuh deni rita mata makanya hati-hati ki hati-hati zaman dimuliakan Allah jadi ulangi pemaye yerna rekong kapake kebolata tapake lalu masam pajang itu akan menjadi saksi itu hari kiamat tabe sini apa kata ya sini apa kata ipake masam pajang itu akan menjadi saksi nanti hari kiamat masjid ini akan menjadi saksi nanti hari kiamat makanya tabe nareko angka tahu lo masih aja na toli cidimi onroy masa pajak ya aja na cidimi pura ke ko watange oko si wiringi apalagi dari ko oko mi ba masih kita masa pajak ya dari ko mi onro masih kita masa pajange lelele ki pura ko tanga pura si okoroe ya ini makude makero biasa lo koro lo asana ya lo tacede lo kasi magai sininna tu onro yonre masam panjang itu akan menjadi saksi nanti hari kiamat yero tehele puri onro masam panjang majai sabi mana matu itu makanya dari ketol Makkah napa guru ki pembimbingan dari ketol Makkah dari keloki Makkah tama ki oko masih haram aja na cidimi yonroi ya aja na cidimi baba yonro tama iya matu baja lesi yonro tama magai supaya mega saksi tak kapan nanti itu akan menjadi saksi nanti hari kiamat biasa itu pusat tahu magai jero lesi sadingi ya gangkana macan ne dega runtu babange mesu ya bahasa ki pusat ya tapi di mana nge yang biasa ke masjid ini aja na cidimi yondro mas sempajak ya aja sidimi iku iya bahasa aku iya kami ke masjid undur masam panjang iku loka dalam ini dia pagaga masjid oke puramane undur masam panjang ke ye enor nami ka pengalaman ya kada iku masjid iye talunga suni ka apa dena kana seringi magana sama iku to sujud penuh au ya penuh au ye barasingan iku purai kedai iya masjid ya ini tuh mega pengalaman kedua iya masjid kurang bersih umpamanya dia apa ada di masjid teh luar biasa di masjid luar biasa iya zaman dimuliakan Allah jadi pakaiannya aja terpandangi teh pakaiannya makanya Nabi ta narik komel mas sempaja Nabi ta angka meto pakaian khusus untuk salat loma Jumat angka pakaian Nabi ta khusus untuk salat Jumat dena pakai Nabi terpakaian kecuali pergi salat Jumat ikulah lagi dena pakai lopi mak Jumat apa pakai memang pakaian kebesarannya angka to pakai Nabi ta ia pana pakai na lemah lepak jadi memang khusus ya memang pakaiannya khusus sebagai pakai lebih pakai raja okoe senge sempajang mage meloki mangulu kupung Allah Ta'ala ya meloki mangulu kupung Allah Ta'ala nah sabangka tu makarro aja lalu gagap pakai angkau kiokina kumonri dena wedding itu angkau kiokina kero apalagi matu dari kut samancale ya mega tu matu kero
pilih cale nomor. Ima tu nak kemas sampajangi katun baca iro. Pilih nomor. Jadi dia nama kan jabatin nama sampai tu matu lima baca. Apalagi dari kumalampe-lampe bacaan apa imam. Kadai dia nak gaga tulis mero. Tiga si wadi baca. Sujui angkasi okina kurus jalana. Angko okina kurus. Makita liban reng angkasi okina kurus masjid. Imam nak baca ro. Magana sama mitte bacaan apa imam. Umpamanya ketika kita salat aja iro pakai angko okina iro wajuta. Ada nak ding. Ya, kurumundiro. Nari kau okina kuro sapa ke pakai ede kau okina. Ya, magana sama wading itu. Na baca tahu nari ko na baca tahu wading nyaji tading konsentrasi nak masam pajangi kaya ko makundra dito ka okay na di angka to ya yerma tu nari ko macawe cale kan kemana okay na kurumondri angka mana ko okay na bota ya angka okay na wajutaro ya ya pura pi mas sempajan apa tak pakai pura pi ya pura pi aja nak pakai mas sempajan tak solangi tu konsentrasi dah tahu ya jamaah dimuliakan Allah. Yang ketiga agama sempajangi jagai yang dari itu baca-bacana. Ini penting sekali ini magina baca-bacana upana mas sempanya kita salah-salah bacana wedding nyaji lesi aku batuana. Ya, lesioko betuana. Terutama sekali narik kota kabar ki. Itu kota kabar kepakannya ke baca takabir. Allahu Akbar. Aga betuana Allahu Akbar. Pungalata kamina maraja. Allahu Akbar. Angka kata mas sempaja makur betin baca. Nari koengka pinrai de na wani ketambah-tambahan na Allahu Akbar angka runa capana ya angka runa de na wani termasuk ketika asan begitu ikut bangi aja ketambah-tambahan na Allahu Akbar Allahu Akbar aja kagak mundrina Allahu Akbar Allahu Akbar aja tambahan lah ya bar kuru bar mabarisi sukungi ya dena kada baru ya Allah dena wadi malampe yolona Allah iku malampe yolor makuro maka de betuana marajalada gepungan la taala maka betuana ro iku malampe yolona Allah cidai Allah kai cidai makan jamu tapi yang kami tahu adalah cidai toli makor jadi bagi yang terbiasa begitu latih-latih cidai latih-latih Allah makro Allah ya aja tak ada temangang ya yang kedua atau yang ketiga dena wadi yang kepala wangana Allah Akbar dena wadi yang interpalwa angkor dena wadi pala wangana mesti disambungi Allahu Akbar ada gagam pisai Allah Akbar ang kepala wangana 5 meter ya dena wadi ya yang keempat dena wading masa dubana dena wading Allahu Akbar masa dibana dena wading napasa dibana Allahu Akbar pada kemak dukai ya biasa-biasa Allahu Akbar ya yang ke selanjutnya tamaki Fatihah ya ikut tamaki Fatihah alhamdu ya alhamdu pakanja kita punai alhamdu aja kagak makana alhamdu nah upan makade ke alhamdu
maka dia batuana na iya hancurkannya asolangannya na punnya pung Allah Ta'ala masolangi pung Allah Ta'ala alhamdulillah magi halong pun pakai ihdinas salah sih ro ihdinas aga betul ro ihdinas syiratal mustaqim puang jallokan lalat tama kantor polisi jadi purana matu masam paja lah itika ke polisi mai alena melowi jallokan lalat tama kantor ihdinas syiratal mustaqim pakan jake lalu betita ihdinas ya cek de bawah ihdinas siratal mustaqim jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya angka pesantren oko Makassar oko Antang angka tu okro si tahun ni mengaji depa disuruh makapala depa magi depa nakapala depa na makanja tepun na bacana depa na makanja batena tepu-tepu onrona makhrajnya makanya tasin terus ya iku makanya tepu-tepuna tasin bacanya nape makapala magi upan dena makanja tepuna dena makanja napa makapala tulisalan itu ngatu ya siladan nih pakasa bacaan makanya tabe di mana ki hadir pakanja kilalu tepu-tepuna bacata lappa-lappana bacata nari koto masam pajang nari koto baja doa iftitah pakanja kimui Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi kanjeng bacana ternyata nari kumas sempajang itu tahu angka dua onroang mabiasa tak salah tahu ya tegi monroiro nari kopure roko napa iti dalam mabiasa ko dina makanja ya contoh ya pura ke udah rokok sami Allahu liman kami dari mata makwe sami Allahu liman hamidah mabiasa dina lampu lekan atau biasa lampu kemudian sambungi sami Allahu liman hamidah Allahu akbar maka dia guru tak dari kuang kata mas sampaja sambungi makaro dena lepang dena sasampajana sami Allahu liman hamidah Allahu akbar sambungi dena sasampajana itu musti lepang ki yolo sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du lepang ki yolo ina riasan tumanina lepa ki yolo ya lepa ki magi pala tukangi siapa tahu nari koto masa paja sunnah kak masa paja perlu ki makan jamu sapajata iku masa paja sunnah ki biasa lalu makor pokokna si lalu makor apalagi nari ko sami Allah liman hamidah to lima ko liman biasa kimi to makor masa dosari make sami Allahu liman hamidah makanya guru tak biasa makaboy ring naringi sami Allahu liman hamidah tapak liman mesti jai supaya aja nak goyang takun non yang biasa goyang sami Allahu liman hamidah goyang makwe ya apa dari kuna ringi napa lepa makwe kade to pakai runtun dari kelepa atau lima pakwe dia pakai to dia pakai agak dia to pakai diruntuk nah sebab dia lepa ring to lina paku sisangi dia pakai diruntuk jadi resi sangi ringi jadi tabe dari kau kata masam paja to ligoya-goya makwe rengi palipangi kue ya palipangi akataning limata supaya aja na goyang makwe ya goyang ya jamaah yang dimuliakan Allah ipala tukangi supaya makanjai yang kedua ini juga yang banyak narikopure suju nenapat tudang nariko tudang nih mabiasa tahu dan tumanina Allahu akbar
Angkai baca kuye, angkai baca. Agi baca karo arwah. Arwah. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Arwah ibaca doa kur. Makanya tepakan jakimui Allahu Akbar. Mak baca nih. Nari kulat tu ni napa ki sujud sih? Sujud yang kedua. Supaya makan jai bateta baca-baca ta. Maka de guru ta nari ko angkat tu makan jamu batena mak baca-baca malapa batena baca-baca. Insyaallah makan jatuh tu kedo-kedona si kontairo. Si cocoiro upana makan jatuh baca-baca ta makan jatuh kedona. Nari kodena makan jatuh baca-baca ta. Biasa tu si anir dia tan makan jatuh kedona. Sami Allahu liman hamidah. Dia gak baca-baca na mundrina. Gak kana rok sujud ni. Dia gak tu maninana. Tapi nari ko lengkai baca-baca na. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal. Insyaallah makanja bateta mak baca. Makanja kedo-kedona. Jamaah ini muliakan Allah yang terakhir ijagai paring rata. Nari ko to mas sempajang makanja mu baca ta. Makanya kedo-kedona melo mani pakanjaki paring rata. Yenero intinero okkonero intinero sampajange paring rata husuta ilalna sampajata agia saparing rang yen dari itu yero nawanawat tagata ilai pasidimi okko pengalatan tabe biasa teh makana pik kocerana ye ngerap pengalatala nade nirita maka de guru ta husu tarmasuk usu nari ko matanganga mas sampajang maka dia nawana-wata matanganga mas sampajang tarmasuk usu nih itu ya betan ilalan nur paringarata maka deki mas sampajang kak ya mas sampajang kak ya ieu tuh tarmasuk usu nih itu ya usu nih itu daripada paringarata okko jama-jamata okkoi kantorota okkoi galutta mono nawana-wata nyatanya ko sampajata nari kumakari ke matenganga masa panjang maka ke husuk ni to sana tuh ya tapi nari komelo ke makanya husuk ta tisangi batuanna yuri bacer Allahu Akbar pungalatal kamina maraja baca ki Fatihah tuli makan jak bati tertutung ero batuanna sampajang ero batuanna baca insyaallah yeuna tiasan husuk ina sampajata jamaah ini muliakan Allah tapi tak dampengat. Saya sengaja ini supaya kita sampai syarat ini. Ya, kita sampai syarat. Taman nih kan? Sudah masuk? Masuk. Alhamdulillah. Ya kemarin ini di batu-batu memang sengaja. Kenapa? Tapaletui syarat. Alhamdulillah. Melapan nama siji. Melapan nama siji soal syarat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin itu berhasil di sana soal syarat. Alhamdulillah banyak yang mengucapkan terima kasih banyak. Makin aswai. Napat mas sempajamaku mas sempajang isra alhamdulillah jadi tabe wae paring ngarangi salina usalli sunatal isyarak rakaataini makmum latala iro nyanaru wakat mas sampaja sunat isyarak duan rakan maka ciona karena ngalatali paring ngarangi maka supaya niat taruh pakanjaki dari kutemannya mudah-mudahan akan terdapat barakah pengalatala usiku wa nafsa bitaqwallah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wabillahi taufiq was sa'adah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.